Ba Edelbert Nongrum kertong ke Voice of the People's Party BPP syak election MLA arjar Fulai na North Shillong constituency ulawan banbu daga ejahar hasadar police station mena ke step kendai trek urumpang arjar Fulai halo ke cingca ke pisa ke balong South Fulai kelur tengka na ke shispa ke kendai kelur ya ke balamang dak sekolah India syak ke jela meklea ban yakun persya ik khlam covid ka kendai haba kran shikilat pathai kubor ba Edelbert bodang yele ban syachit biang kumu MLA na ke constituency ulang ba ke don ke cing perkam baklai ke pisa namar baha kapor ke darbar sunrai juga yang darbar thawaan ke jela ha benai nailur arjar puar ke cubab ke bulayo nak sura jela kalong baka yo tang nyopun ru kulur tengka nak sura India ulang baka long ke ai ke baskau longo baka pisa ke ja hadin ke jingwat cingtip leng baka RTI do ba dispersing rani ani ka step ngawan ban file ka FIR ban lodge ka FIR hakti jong second OC bodai Mr. Momin ani po sadar police station ngasokya bakum wena peneng kinomi kmat hak tinggi por menta tengah resign hoi ngawan ban file ani kum responsible citizen halo arjong kani ka jemplut konsep ha ka bedai barka covid-19 jong ka 2021 ti ngasokya ka wei galong ba hak tinggi por ka bangalong emali ngalapan ya kejing syai naka sarkar lembau minister Padang Brom ulapan pau baka ngapan jing syai bakat no layo lamang kat no na po ka central government na po sarkar India ha ko bedai bat ka fund ka amount ka bangyo mo tenrai kila penpau bagala juba bagadi nyop ho riu kror ti ka bapala pat kalong hadin ba file RTI u ba dispersing rani lalap ba na po central government la sanction kumba shispa khar khandai kror ti kajingkali mentapat kalong ba South Fulai kror syai kajam tengah sokya kumu wei na preng ki amali ti mentapat kumu penpau bangawan ban launch ban lodge kanika FIR kadai kumu responsible citizen kani aperken mau ba menta kalakut tak ka tenya jon ka term hakaba umdon shu ka session house kanum don shu ka session hakaba ngitip ka demokrasi kidon ka legislative ke eksekutif bar ke judiciary di hakaba nganut banong bak eksekutif bar ke legislative kalafir tadi halo tanong rim ngasani atali ke judiciary bat ngawan ru ni kapor bang scam na kaliang ka police department kale la ka jong ka kamram at the earliest namar lapan kan mau menur nambak kita ki sarkar police bong baman bangi don po ka kam misati kikiti nimla pan tadi lut tiga bang ngait scam mata nakaliang police department umdon ban interfere habdei barkani ka subject kamawan ra khmat bang scam ka investigation kan sapau yakiki baro ba sei gani ka South Fulai klor kadon namar ngi ko aban tip idon kohok bar ko muwei na preng ginong song sonong jong jala ngilai kan no jing jinjar ka jing sitom ka jing dono jing mensi mabun ba akti por jong covid-19 tingim kwa bain ka pisa jong pai ba penno kam bakla lani ngala ban use ta ka kentien ka bale se kala banong ba kala bandai ba don mono ba involve ka theft lani kala bandon ta ka mesa preparation ka batu lani ka penno kam bakla lani ngamdai ma keno ndai ka bang subu ita kum kawai na preng ki banta ka balong ka subject ka bangwanra mentah ni po sadar police station no bari fi name to ya ya kisu tu kung bakalong aklam ni maklam accuse sino inuru ya sarkar lani ngaklam keno aklam accuse ya sarkar lani ya ka lani ki individual person lagi dei ki mono mo ada na department of health lani ka kadai ka haka ministership post ngaklam mention ni inuru tengah supan pau ya kata ka ba ngakum concern citizen ngapan kan mau padu ha tu kapor balong emali ha bang akli kalong ba mislead ya mislead ipai ba tengah ngin scam ba ngin sayo ke coba ba biang tam buat kipai ba kan tip bakan ke South Fulai klur sei kaja tibat ngak senguban pagen mau ba ngit kam tam beng adon ka VP ka Voice of People Party ka core objective jong ka VP kalong ban clean ban rai ka clean politics tingin kam man highlight yaki issues idong kaman highlight itaki breu let's say manumno ki ba involve barkani ru kadi kicing kentu na ka banta bangi kum ka VPP kum ka kanuhon
ba lada upai ba udon kata kajing syanya unai ni kenti klempep all corruption practices mo minoka man pendu kramunyo i yang cala ka batamai tikumba perken mau rumo tiwai ru karong hani gadur ba ngangit kabalik kabayong white is white, black is black, dud ka dud, pani ka pani. Karang bakan syai kanika jeng temu ko jonga ka bangwan man mudui lembaga FIR. Hane po Sadar Police Station kawai kalong tangani bangam kwa ngamla ban up. Madu kan new government nani madu manayo ban long minister. Leke kemadon kakabu menta nganle mata. Ngatakadaw ngangit hagakam o makaktian. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela